यूनियन मिनिस्टर गिरिराजना उल्लौदा लेबा कृषि विज्ञान केंद्र येंसिंख्रे मणिपुर हेनलूम चाउखनबा सोलर लूम टेक्नोलॉजी हौदोक्लगनी हाइख्रे मणिपुर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी साबा ngamjubasi कांग्रेस गवर्नमेंट के सोइबनी हाना बीजेपी मणिपुर प्रदेश की प्रेसिडेंट थौनाउदुम चाउबना मराल सिख्रे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक की अवार्ड पसिंग येंसिलगनी हाना मिनिस्टर ओकेंद्रो की माइकैदगी थाजबा पीबदगी महैरोइ सिंगी खोंजोग मतम खरगी ओइना हंदोख्रे अमसुंग एन शोभा किरण बु अमुक हना मणिपुर पीपल्स पार्टी की प्रेसिडेंट ओइना खनख्रे मयाम खुरुंगजरी अदोमनी यंगबिरिबसे इम्पैक्ट न्यूज नि आई बिद्यानी थिंगुजमना पुंजा सिफाबगी मरोइब पाउसिंग मियाम द पिजरी मणिपुर स्टेट की ओइबा फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर FFDC के एक्सटेंशन सेंटर अमा अथुब मतमदा लैरगनी लोइनना स्टेट हैंडलूम असिबु हेन पुकनिंग थौगतप ओइना सोलर लूम की टेक्नोलॉजी हापचिलगनी हाइना माइक्रो स्मॉल अमदी मीडियम एंटरप्राइजेस की स्टेट यूनियन मिनिस्टर गिरिराज सिंह फोंदोख्रे वाफम असी स्टेट यूनियन मिनिस्टर माइक्रो स्मॉल अमदी मीडियम एंटरप्राइजेस गिरिराज सिंह उद्लौदा लैबा कृषि विज्ञान केंद्र KVK येंसिनबा चटपगा मरी लैनना पाउमिसिंग फोंदोखिबनी ngasi स्टेट यूनियन मिनिस्टर की खोंगचट अदु कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्टर गोविंदास कोंथौजम अमदी बीजेपी मणिपुर प्रदेश की प्रेसिडेंट थौनाबदुम चाउब अमदी बीजेपी मणिपुर प्रदेश के एग्जीक्यूटिव मेंबर सिंह सरुक याखी खोंगचट अदुगा मरी लैनना यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट गिरिराज सिंह उद्लौ KVK दा ngakra oki farm tawriba amadi chengum thariba singyeng sinki loinana manipur gi entrepreneurship pukning thaugatnaba union government na stakeholders singa wari sanagani haina phongdokhi मणिपुर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी साबंग ngamjubasi कांग्रेस गवर्नमेंट के असोइबनी हाइना बीजेपी मणिपुर प्रदेश की प्रेसिडेंट थौनाउदुम चाउबना मराल सिख्रे वाफम असिंगसी सिखोंग सेकमाई म्युनिसिपल काउंसिल की बीजेपी की टिकेट कारकलबा काउंसिलर अनि अमदी बीजेपी दा चंगलख्रबा इंडिपेंडेंट मिरेप अहुम ओकपगी थौरम अमदी काउंसिल असी बीजेपी ना सेमबगी नुंगाइबा फोंदोकपगी थौरम अमा पार्टी असिगी निटाइ पचुथेक्ता पांगथोखिबा दुगा मरी लैनना फोंदोखिबनी थौनाउदुम चाउबना हाई कांग्रेस न लुचिंबा स्टेट गवर्नमेंट असी मसागी खनबा करप्शन हारबा लॉ एंड ऑर्डर लेत्रबा शासन हैतबा गवर्नमेंट नि यूनियन गवर्नमेंट स्टेट असिदा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी सानबा हाइदुना अहानबा तांककी ओइना लुपा करोड़ चामगी सेनफम पीबा लैख्रबा फावबा मफम पुथोकपा ngamdabana यूनिवर्सिटी असी साबा ngamdana लैरी गवर्नमेंट असिगी असिगुंबा थवोंग असिदा मियामना कांग्रेस ता थाजद्रे हाइबसी हंदक पांगथोखिबा बाय इलेक्शन अमदी सिविक इलेक्शन मयक सेंगना ताकले हाइना चावबना फोंदोखी कांग्रेस की गवर्नमेंट सिना माइनॉरिटी से होइबा मुस्लिम सिंग खनरगा होजिक साबा ngamdadana लेरे लमलेमना कटके हारिबा फजगरबा मफमदो सासेसु यादे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना पिरैबा 100 crore चटनद्रबनिना सुम पेंडिंग दा नन लाभसेबल पुला थादरगा लैबा असिगुम शासन हैत्रबा अमसुंग लॉ एंड ऑर्डर दा करप्शन दा बजट की पुथोरकपदा अमत मोंग तादरबा अदुगुम सरकार नि हाइबसे प्रजाना खंगबनिना ने थाजै हंदकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दसु थीना माइथीबा पीगनी ngasi gi thauramadu da saruk yakhiba MLA Biswajit nahaikibada NDA government na Manipur miya miraibagi wafam leite sterasigi oina khwairaman kaithel yauna Imphal amadi masigi akoibada leiba kaithel 13 ahanba phase ki oina nauna sabada ayaba pirakle masida sunatana Manipur ki national highway sing yauna lamda masigi lambi thongi fibam fagatna bahaiduna lupa crore chani ki senfam pina ba thaurangle स्टेट गवर्नमेंट की माइकैदगी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट ngairi haina यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी न फोंदोरप लैख्रे हाइना MLA बिश्वजित न फोंदोखी इम्फाल की पेरिफेरल लेरिबा अमदी इम्फाल दगी हाइदवे हरकान नंबोल लेरिबा दगी अतोप अतोप सिखोंग छेमाई की लेरिबा जगह अमदी हैरो की नगर पंचायत की जगह से कैथेन साननबगी प्रस्ताव अमा अखोई यूनियन मिनिस्टर दा कोई हाइजखरे हाइबा पुनमक्सी यामना थुना मखोइना येंजनबा लाए हरकान अनौबा बनबा याबदा कोंबा क्वाकैथेल खुराई लमलोंग वुमेन फोक यामना मरु ओइबा अखोई हिस्टोरिक ओइरबा कैथेल जिगी मतांगदा अखोइना कोई पाउंग चावना लुसिंगे हरकांदा इ साजु यावजरे हरकांदा अखोइना प्रपोजल थांगतसखरे हाइबा पुनमक्सी अथुबा मतमदा मखोइना येंजनगनी हाइबगी अयाबसु पिबिरखिबा अखोइ लैरबन ताकेल पातल लेबा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक ता महिरोइ सिना चंगसिलक खोंजंग ngasi एजुकेशन मिनिस्टर ना कॉलेज असिगे अवार पायेंग सिनबदगी खोंजंग सिंह हंदोखरे मिनिस्टर ओकेंद्रो मसामक चतुना ngasi कॉलेज असिगे महिरोइ सिंगा उनरबा मतुंग हॉस्टल मेस हॉल अमदी कॉलेज असिगे फिबम कया येंग सिनखी
कॉलेज असिगे अथॉरिटीना महिरोइसिंगदगी लौरिबा मेस फी असिना महिरोइसिंगदा ब्रेकफास्ट पीबा ngamdre हाइना फोंगदोकपदा मिनिस्टरना थमोय सोकना नुंगाइतबा फोंगदोखी महांगना मखा तारादुना हाई हयेंग फेब्रुआरी 3दा एजुकेशन कमिश्नर महिरोइसिंगी मिहुत अमदी मसामक यावना महिरोइसिंगना थेंगनरिबा अवाबसिंगी मतांगदा खनारगनी हाइखी हंदकी आर्केकने सोइसे हुजिक फाउदे खोगी रेकॉर्ड स्कूल चामरी ग मरफू हेनख्रे है द सिसु पार्ट अमनी अदो सेजा मोइना खुदकते एड्रेस तोबिदि हाबदुगिदि नुंगाइते लेइबा फिबम सिदा अखोय मोगी किचन न तैतै तोगदबो सिंगसिदि अखोय फन लेइते लेइत्रगसु अरैबा कैनो होनरगा तौद्रगदि सिदि यामने खोयसु यामसु मिनरे अखोय येंगबदि यामना पुनिंग नुंसिदि मोगी लेरमिबा मोंग मतौ मैगी डाइनिंग हॉल द लेरिबा थेंगरेबा अवाबा सिंगसे अदना हयेंग इवनिंग पुंग मरीदा अखोय कमिश्नर ने अखोय म्याम फमिनरगा थुने एड्रेस तौनी नाकल अमरोम एजुकेशन मिनिस्टर एम ओकेंद्रोना महिरोइसिंगदा थाजबा पीबदगी महिरोइसिंगना चंगसिलखिबा खोंजंग हंदोखरे पनबे याई हौखिबा जनवरी 19 कॉलेज असिगी अवारा पासिंग मेन खटपियो हाइदना महिरोइसिंगना कॉलेज बॉयकॉट तौदुना लाखिबनी करिगुंबा डिमांड सिंग अदु हयेंग पांगथोकदोरिबा मिफमदा यानबा पुरक्त्रबदी खोंजंग मखा चथगनी हाइना इंस्टीट्यूट असिगी स्टूडेंट्स यूनियन की जनरल सेक्रेटरी असेम प्रेम मैतैना फोंगदोखरे सो मिनिस्टर ngasi masamung lakpiram khoi college gi awalpa amadi infrastructure मैम yingbiram si tangta khoi yam nungai phauje yam thajabju thamje minister do khoi makha ta khongjang ji khoi ngasi di hantok jarage hayeng minister unariba phawde ma unar matungda khoi kari to go yabge habdu mayam ju pulla khoi makha ta khongjang chingchan gi gani leptuna kai mo thok pakhalak ta एन शोभा किरण बु मणिपुर पीपल्स पार्टी की प्रेसिडेंट ओइना अमुक खल्ले हाइना ngasi पार्टी असिगी पोलो ग्राउंड मनिंगदा लेबा ऑफिस पांगथोकिबा कॉन्फ्रेंस समदा वारेप नखरे पॉलिसी एंड प्रोग्राम ऑफ एमपीपी अप्रूवल ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑफ 1 जनवरी 2015 to 31 December 2015 अप्रूवल ऑफ एनुअल बजट 2016 हाइबा एजेंडा दा पांगथोकिबा कॉन्फ्रेंस असिगी सरुक अमोइना पार्टी असिगी फिराल चिंखटपगा लोइनाना लेखिद्रबा पार्टी असिगी लुचिंगबा सिंगदा इकाई खुमनबा ओइना मिनिट अनि तुमिना लेखी थरमदुदा पार्टी असिगी लुचिंगबा सिंग अमदी मेंबर सिंग सु सरुक्याखी ngasi कॉन्फ्रेंस अदुदा रेजोल्यूशन कया अमसु लौखी रेजोल्यूशन सिंग अदुदा मणिपुरना इंडिया दा मर्ज तौखिबदा लेखिबा टेरिटोरियल बाउंड्री अदु काइहंदबगा लोइनना बाउंड्री डिमार्केशन तौबु मतमदा अखंग हई मियाम यावहंदुना ट्रांसपेरेंसी लेबा मणिपुर के आसपा लौथोकपा हंदक मणिपुर असेंबली दा पास तौखिबा येलहोमी कनबगी बिल अदु एक ओंथोक्तुना चनाहनबा नेशनल हाईवे प्रोटेक्शन फोर्स थंबा मतमगा चुनाबा मवंगदा इम्फाल जुरी लंबी सेमगटपा मणिपुर स्टेट लोक आयुक्त लिंखटपा सिन चिंगबनी अमुक हन्ना प्रेसिडेंट खलबा एन शोभा किरण पाउमी सिंह दा फोंगदोरकपदा हाइरिबा रेजोल्यूशन असे इलेक्शन मैनिफेस्टो ओहंदुना मथंग इलेक्शन दा सिजनगनी हाइखी मणिपुर की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी कायदनबा सिविल सोसाइटी सिंगना तांग तरुक ता चटकदबा रैली अदुदा एमपीपी सु सरुक यागनी हाइखी एमपीपी असे इंग्लिसिंग अमग चामापन हुफुनिपान की डिसेंबर की तांग 22 दा लिंखटखिबा इंडिया की ओइना लीरबा रीजनल पार्टी सिंगी मरक्ता अमनी पार्टी असिना मतम की इशू कयादा थेंगनदुना लाखली हाइना शोभा किरण मखा ताखी मणिपुर पीपल्स पार्टी की कॉन्फ्रेंस तौगदब नुमितसिदा कांगबू खरना तौगे हाइबा मतादौना युममदा मणिपुर पीपल्स पार्टी की जनरल सेक्रेटरी खल्ले हाइना लौथोरपसे मणिपुर पीपल्स पार्टी ना कंडेम तौए एलिगेशन खर तौबगिदमक्ता मखोय डिफेमेशन शूट तौगनी हाइबसे मणिपुर पीपल्स पार्टी की माइकैदगी थमजरी ख्वाइदगी नौबा फेक एनकाउंटर हाइबा तारदी रविना की संजित की वाथोक्सिन ओइगद्रन खली हालिबा हिरोजित कौबा हेड कांस्टेबल अमना मतक थोंबा ऑफिसर की ऑर्डर की मतुंगिन अइना हटपने मसिद लोइरेबा अदु मसिबु ngasi yengthoknadana ngasi CBI da sinegadamni NI da sinegadamni court pending लेरी हाइदना सरकार पाइरिबा अखोगी मिनिस्टर सिंगना चीफ मिनिस्टर सिंगना पुलिस ऑफिसर सिंगना खंगसिनदबा सादन लेबसे मणिपुर पीपल्स पार्टी ना कंडेम तौई मियाम की मिहुत खरना MGNREGS की मखादा थादरप जॉब कार्ड की थबक सिंगदा खुंगंगी प्रजा सिंबु ममित थकहलगा लान लमजिंग नब होनबबु सवंबुंग ग्राम पंचायत की नुंगोई वार्ड नंबर 2 की खुंजा सिंगना यानिंगदबा अमदी चेक्सिनवा थमलकली ngasi नुंगोई द पांगथोकिबा प्रेस मीट अमदा लेकाई अदोंगी जॉब कार्ड होल्डर ओरिबि लाइसांगथेम पुष्परानी ना पाउमी सिंगदा फोंगदोरकपदा जॉब कार्ड होल्डर सिंगदा मसागी बैंक पासबुक अमदी अकाउंट नंबर खंगहंदना खुदोंग चाबा लौरिबा मियोय सिंगदा यानिंगदबा फोंगदोरकले थबक सुंगसु सुदना नुमित मंगानी की जॉब कार्ड के सेल थादोरकले मसिदा जॉब कार्ड होल्डर सिंगदा नुमित निनी खुसुमल पीगे हाइबसी प्रजादा नमथाक तौबनी
जॉब कार्ड की सेलदा चादा निफुना मटेरियल कॉस्ट नि अदुगा चादा हुमफुना वेज नि मसिदा चाही मरी की मटेरियल कॉस्ट की चादा निफुदु कदाइदा चटखरगे हाइना हंगलकली मसिगी अकोपा मरोल ट्रांसपेरेंसी लेना मियामदा खंगहनगदबनी हाइना फोंगदोरकली पुष्परानी नमखा ताना फोंगदोरकपदा हिरम असिदा मरी लेनब डीसी वीडियो न चिंग कयाना यंगसिंदुना मरा लेबसिंगु मतिक चाबा चैराक पीनबसु अपील तौखिबगा लोइनना रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज की मिनिस्टर फ्रांसिस गांजोकपगी पुंगनिंग चिंगसिलकली थबक सुफम सुंगसु सुदना अखोगी खुसुमन नुमिनी की पीजगे हाइबा अंगकपा पोई नुमित कयानी लाकपनो एमसी न कदाई दे चटखरे हाइबा चपचाना जॉब कार्ड होल्डर सिंगना खंगनिंगी नुमित मंगानी की मनुंगदा सेंदोक पीदबा तारगदी अखोइना हाइजरिबा मियेंग चंगबिद्रबदी आरटीआई नत्रगा पीआईएल थाननाबा सेम साबा पुनमक लोइरे हाइना आई इसा जॉब कार्ड होल्डर अमा ओइना वार्निंग तौजरी हाइबसिदा अखोइ मयामना सिगिदमक सेम साजरे नाकल अमरोमदा प्रेस मीट अदुदा सरुक याखिबा मणिपुर प्रदेश बीजेपी आरटीआई सेल की कन्वीनर मोंगजम पोइरई हेनबना फोंगदोरकपदा असिगुम्बा अरानबा तौरिबा सिगी मतंगदा बीजेपी मणिपुर प्रदेश आरटीआई सेल ना मिटिंग चंगबा हौरगनी तुंगदा ससिगुम्बा प्रजा सिंगबु लाना लमजिंगबा से तुंगदा थोक्तनबा मणिपुर की प्रजा सिंगना तुमिना लेबगी महुत्ता यानिंगदबा उत्तुना मिकुपना हुम सिंगना लेनबसु अपील तौखी मसिगुम्बा अरानब मैम से थबक सूदना पैसा लौथोप मियोबगी चटनबी वांगद तौरीब मैम से अथुब मतमद सेमटोक्त्रबदी अचौब अवोनब अमा लानबगीदमक्ता अखोई पार्टी की साइड अंगम लिबेन होनरनी याम थूना तालिब दाबीसिंगसे हारिब नुमित मंगानी सिगी मनुंगदा थू मतमद पीथोगा मसिदा सोल्यूशन अमा पोरकनबा ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर तौबियु मणिपुर की मफम खुदिंगमक्ता ग्राम पंचायत सिंगदा जेडपी सिंगदा लान लाना तौरिब मसिगुम्बा थौंग मैम सेमटोक्नबगीदमक्ता मफम खुदिंगमक्ता लेबिरिबा प्रजासिंगसु मसि याम कुपना खनरबा मतुंगदा मसिगुम्बा सोइबा मैम खोलाव अमा चंगद्रगदी मसि अवोनब लाक्पा यारोय ngasi malem senba thungna world wetlands day pangthokna bagum ngasi manipur da su loktak development authority amasung tongan ba organization kayana sinduna palam tharom pangthokna ki LDA amadi anoba mangal foundation anina sinduna wetland for our future sustainable livelihoods haiba timda ithing centra da pangthokiba thoranga mari leinana manipur ki works and transport minister Dr. KH Ratan Kumar na चिंजाक की अवाबा खोनी की पोथोक अमसुंग अयंगसा की खल कायथरकपसी मियोइबा जाति की ओइना अचौब सिंगनबा अमनी हाइना फोंदोखी मणिपुर की अमत गायरबा लोकताक पाट असि कंसी हाइरबदी मियामदा लोकताक पाट की मतंगदा तोइना अवेयरनेस प्रोग्राम पीबा मथौ ताई हाइखी ngasi की थौरम अदुगा मरी लेनना LDA की प्रोजेक्ट डायरेक्टर याउना मोइरांग कॉलेज मोइरांग हायर सेकेंडरी अमसुंग एडवांस इंटरमीडिएट स्कूल की महिरो सिंगना सेंद्रा लंबीदा अमोदकाई सेंगदोपगी थौरम सु पांगथोखी लोकताक मपान लोकताक मपान नतना अखोई लोकताक तारीब तुरेल सिंह है तारे इम्फाल मयोनदगिना तुरेल मपान तारीब मैम अचौब अवेयरनेस अखोई पीबद अचौब थौदांग लौरिबनी वेटलैंड्स डे अवेयरनेस फंक्शन सिंह अखोई याम तोइना अखोई रिसोर्स पर्सन सिंगना मियाम ज्ञान ताहनबीबा होटनबीबसे याम मथौ ताय ngasi khodak loktak wetlands for our future generation haiba thimda pangthokiba world wetland day ga mari leinana bisnupur gi nambul turel manaki langol sabi amadi komjau gi jaga singda amodakai fatahudi sengbagi thabak chathakre all loktak lake areas fishermen union manipur alafumna environment and ecology wing government of manipur ga khusam naraga hi tongduna turel da tautharakpa plastic bottle amadi amod akai kaya ama sengdokhi पाक चाउना सेंगदोकपा ngamdrabasu pollution gi haurakpham oiriba plastic bottle amadi yamlaba amot akai kaya hakthengna thengnari basi sengduna par asi kharada oirabasu kanba ngamnaba pandamda thaurang asi chathabani haina alafum gi secretary O Rajen Singh na phongdokre loktak se imphal shahar ki chen thrakpa adu phathau sing gi dumping orakpa adu pollution kaya gi haurakpham orakpa pham ma oireba sina maram orakal da masidi kramaina kadini haiba sigi koi khanar matungda loktakta ngamjari khoina yauramak ngamdragasu magi lejari amount kudi makhona lokapa ngamdragasu loktakta hakchenana bottle khangi tumbaga moitaba sarsin mayam che ai khoina mafam san lusilakanda loktakta tahandaba anodi thokadu pollution do kanba ngamno yamakta ai koi ngasi lambun turen besinda ai koi semagi thaba se sanjilari Manipur Students Association Delhi Masat के academic awareness campaign ngasi hokre Masat की campaign hokdokpaga mari leinana Sagolban Assembly constituency की MLA RK Imona
Manipuri yauna awang nongpoki mahairoi singda India ki metro city singda tathi tawaina tawbugi chang hengalakli issue asi lamdamasigi mahairoi singna taraina lauridabani haikre ngasi DM College of Arts da masat ki academic awareness campaign hawdokpaga mari lainana RK imona haikibada chahi khara sida Delhi yauna metro city kayada Manipur yauna northeast ki mahairoi singda miot mina yauna tongan ba khudong chadaba kaya thengnari Fivam asida CBSE amadi State Education Board singda Notice ki matang da tokhaiba syllabus happa loinana awareness pibatangai fadri RK imona makha taraduna State asigi oiba yamlaba senfam mapangi state singda mahai tambada chatkibana state asigi education system asi matamga chunaba mawongda semba mathau tai haina phongdokhi ngasigi thoramaduda Manipur Legislative Assembly ki Secretary Karam Meghajit DM College of Arts के principal, GP Women's College के principal, Manipur College के principal यावना माहिरोई लुप की मिहुत अमदी माहिरोई क्याना स्तर क्या की CBSE की करिकुलम दरा अतः बोर्ड की करिकुलम दरा नॉर्थ ईस्ट की तुम बस स्टेट की चैप्टर्स खरा याव बदर का ताबला हाई बस इवन बेस बरुआ कमिटी ने सुधुम हाई बने मसी याम important over port amasu मोइब्रा we have to focus on certain issues on certain points where it can make an impact, where it can have a positive effect on those people who are residing in other parts of the country. Akoigi certain akoisna handai habidi natte tawgadabu akoina world class education agadrana traga hena quality education pamuk matamda akoigi akoi isamak loina ayamana mapanda saningbagi haibagi keno silai bakoida Capacity Building Program for Elementary Teachers Education and Effective Organization of Internship Program haibi hiramda ngarang dagi numit nini chumna chatharakpa seminar ngase loisinkhre haiba seminar adu Department of Teachers Education and CRT na sinduna lamfel da leiba SCERT gi auditorium da chatharakpani ngasi loisinbagi thoramda SCERT gi Director Meena Kumari Program Coordinator Dr. Vijayan K amadi Project Officer M Somorjit mitai na sarukya ki Thauramasida SCRT ki Director Meena Kumari na haiba seminar asi lamdamasida leiba oja singda oja ama oibada matik chanabagi pandam da sinbani haiki the National Council of Education Research and Training New Delhi ga collaborate torga sinjabani aduwa koi program asiki pandam di NCT gi framework 2014 gi matungina koi ahong ba lakliba sing adu gyan ta na ba enlighten tawba program amani अदुग प्रोग्राम असिदा यावरिबा पार्टिसिपेंट्स सिंग दे नागालैंड दगी मोय नागालैंड डाइट फैकल्टी हाय तारे मोय 17 अदुग अखोयगे स्टेट ऑफ मणिपुर दगी डाइट फैकल्टी अखोय 17 अमा पुन्ना 34 पार्टिसिपेंट होई Digital India campaign ki saruka moina National Digital Literacy Mission gi makhada pangthokpa Basic Digital Training Program da mai paklaba mahiro singda certificate sing yenthokre National Institute of Electronics and Information Technology amadi Career Clinic Imphal na sinduna DM College of Arts ki library da han batangka ki na pangthokiba numitarani gi obe training program adu da sarukya ki ba mahiroi nifumathoi da ngasi Manipur Press Club da certificate sing adu khut sinakibani certificate khusina bagi thoram adu ga mari lainana National Digital Literacy Mission gi OSD Jiten Borana Digital India gi matang da picture presentation piki Amasung athoiba mithung le noikiba Kaisamthong Assembly Constituency ki MLA Laisom Ibom Chana Digital India campaign asi miyamna hingbada yamna laihan gadaba afawa khongthang ni haiki Innovative Teaching Methodology haibi hiramda numit humni chumna chathagadaba state ki thakta leiba oja singi science ki oba khana nainaba ama takel pata leiba Manipur Science Center dang asidagi haukre Science ki oiba khana nainaba se Imphal gi jail road ta leiba Manipur Science and Technology Council na sinbani thauramasida oja yankhai henmana sarukya bagaloinana tongan bakhang hairaba mioi kyana innovative teaching methodology gi matangda wangangki All Manipur Students Union MSU na chahi yankhai mapung farakpagi Golden Jubilee thaurangi saruka moina lamdamasigi haurakliba mahairoi kyabu pungning thogatuna afaba khunai ama oihennabagi pandamda pangthokiba science competition gi fall ngarang laukthokre haiba changdamnaba sidaga menamdi private school kyagi mahairoi kyana sarukyaduna January gi tang 13 da Bisnupur Public School da pangthokibani Chungkham Sanjit fake encounter case ki achumba warol miyam da khanghan na bahot na bada achoba thodang laukhiba Imphal Free Press ki editor Paujel Chawbo okpagi thoram ama hayeng Manipur Press Club ta pangthoklagani
Mahakna laukiba thodang adubu pukning thogatpo oina All Manipur Working Journalist Union Amjuna sinduna pangthokadoriba okpagi thoramadu ayuk pung 12 taba matamda Manipur Press Club ta pangthokani Thauramasida print amadi electronic media gi editor amadi members singna saruk yabinaba amjugi maikaidagi khangalakli Manipur government ki nominee oina Ayush course tamliba mahairoi singi thagi stipend Directorate of Ayush Lamphel Patagi athuba matamda lauranaba department asigi thador pacherol amana khangalakli Chandel district ki Lengang Chingda PSSC ki building ama sari basi quality yaudana sabaga loinana work order da ka tara sanaba order thoklaga supnatagi ka mari khaktamak sari basi athuba matamda lepaga loinana mari leinaba department amiyeng changduna suriba thabak se lephan gadabani amadi thabak subagi senfam su piba yaroi haina Dalk Senlun Athletic Sporting and Culture Organization Dasko gi cherol amana hairi Jiribamda IOC ki makhada laiba Rangsing Lenjathang San Saiba oil pump asida fanglakta si ngasiga thana numit mangani sukre Mamang tha January 19 dagi oil pump asida diesel amadi petrol animak fangdana lakibani adubu diesel gi oinadi numit nini fangludraba tungda amuk piba hore adubu petrol di kari numitagi miyamda piba hogani haiba khangba ngamdri petrol fangdabana maram oiraga miyamda achauba khudongchadaba mayok na halle hairi Ngasi Imphal West Narcotic Cell gi akhanaba team amana opium kg aniga gram chatrukatara rom fagat pangkre Impact News na fangba source amana ngasi nongthil pung amaga minini furom tabada Imphal East Porompat Station gi manung chana laiba New Chekon Travel Market laiba winger parking digi opium si fagat pangam kibani opium ga konana faraba miyoy adudi Nemkhol Hing Khongsai chahi kuntra manga Mapuroi balai kidraba Saikhorhau Khongsai Krul District ki manung chana laiba Lidan Chepu Tourist Bank dagini Narcotic Cell na fakraba Nemkhol Hing Khongsai Porompat Police Station da sanakre hairi Rims na staff nurse chamaga taruk laubagi wathau loisindringai da handakta nauna hokiba January 13 ta multitasking staff chamaga kuntra mari regular post laugani haina phongdokre aduga nanghoroi matagum hana pikiba February 9 gi deadline yaudringai da chap manaba multitasking staff contract basis ta muklaugani haina law thorakli ba se authorities singna magi oiba miyoi sing hapchil haunabagi lalongni haina pandamna rims ta maral sirakli loina na hokiba chahi gi November 5 amadi 3 ta pangthokiba rims ki interview du corruption nepotism amadi supnam sasanda yumboiduna pangthokiba interview ni haina M Suna Cherol amada phongdorakli Manipur State Power Distribution Company Limited ki Urembam substation ki Western feeder na konba khul kuntra mangarom haukiba January 3 tagi mai laktabagi matangda ngasi Urembam substation da irang thokre Western Feeder Electric Consumers Association ki convener I Gandajit na phongdorakpagi matung inna khul kuntra manga sida mai phangdabagi matangda haukiba January 18 da substation asigi general manager na February amada mai pigani haina yanaraba matung ngasi fawba mai piraktabadagi khul kuntra manga sige khoi saunaraba miyoisingna irang ase haurakibani Mahangna hai class 10 amadi 12 ki exam naksilakpaga mai laktaba maramna mahairoi singda yamna khudong chadaba ama mayok na halle Fibam asi yauraba fawbada karigumba mai pibi da batarabadi makha tarak poina mai lauraroi kakpiro haiba wafam sing thamlakhi karigumba western feeder na koliba jaga asida mai si chang nai na pibi da ba taraba load shedding ju hujikti leiraroi haire karigumba ngahak amu mutpa amuk mai amuk thabi ba tawba taragadi aikhoina thingaba taragadi mai gai somda aikhoigi mai gi khudong chadaba fangiba sing asina electric amu hana logdanaba aikhoi warep chapchana longjai office da puriba DGM masamaksu ngasi si aikhoi lakani haibaji khangibani khangna ma masamaksu aikhoi office si thong lonchalaga leirami kana amata unaba phangde staff amata thoraga aikhoina horiba si karigino karmai tobuno aikhoi masi solution porona bohana jage haibana singba aikhoi da kariguma kamel ama phamu piba leiti Manipur ki tunglam chatki damak amuko CCS ke amadi UCM na sinduna February ki tang 3 ta chatka doriba mass rally asida Manipur da lariba mipung khuding makna saruk yagani haina uripok nupi apun balop unal amadi nongpok Imphal lawmi sinmi apun balop nilsal na thadorok cherol amana khangalakli Khongjong gi Sol Village laiba Slopland Public School gi taramari rak suba foundation de ngasi school lasi ki campus ta pangthokre School asigi mahiroi singna jagoi isai kaya utuna pangthokiba thauram aduda school asigi founder N Babulin na haikibada
स्कूल असिदगी थोकिबा महिरोई खुदिंगमक मसा मतोमदा मरोमदोम लेपचबा ngamba मिरोल अमा सेमगतपगी अपांबा लei हाइना फोंदोखी। Threatened Indigenous Peoples Society Manipur Tips na lakliba February ki tang manga ge ayuk ki pung tarada thangmaiban thau ground da extrajudicial killings of civilians in Manipur ki theme da pangthokani tauramba miyam gi mifamasi nongching gi fibam yenglaga hena khudong chana bagi damak hapta kangjebungi ibuyai ma sumang lila sanglen doina pangthoklagani haina paujelakli Leibaga sida leiriba miyam ga mimana draba singda unique identity card chahi amaga makhai fawbugi manungda phanghallagani haina Union Minister for Social Justice and Empowerment Thawar Chan Gehlot nangasti phangdokre Jaipur da pangthokpa Regional Editors Conference saruk yaraduna Union Minister na haiba card asina disabled singi yaifana ba paikhaliba thaurang sing phanghanbaga loinana card asi leibaki mafam pumnamakta chatnagani Transgender singi matangda palladuna mahakna Makhoi ki oiba tonganba law ma semnaba parliament ki mifamda puthoklaba yana lei haina phongdokhi Rohit Bemula Messi ki matangda hangba wahangi paukhum piraduna Gehlot na Messi asigi matangda politics tawroi laikhidrabagi imungda achumba wayel phanghanbaga loinana mara leiba miyoi da matik chaba chairak pigani haina thajaba pikhi Disabled singbu pungning thogot poina National Sports Center manga leibak asida hangdoklagani haina Minister for Social Justice na thauram aduda makha takhi Churachan Maharaj amasung Buddha Chandra Maharaj ki matamda bodyguard oiramba Arambam Bidhu Singh Manipur State number 7 Army number 6 oiringai matamgi jamandar oirambana miyoy asina haukiba January gi tang kunmapanda laikidabada mitai inat kanbalup amadi Utra Sanglen Sana konungna tongan ba thadorakpa cherolda awaba phongdorakli Lianda Folk and Classical Academy na sinduna tha ama chumna tatharakpa angang singi Manipuri dance workshop ngasiloisin kre Art and Culture Department ki senthang makhada lamboi khongnang khongda leiba Progressive Artist Laboratory da chatharakpa workshop loisinbagi thoramadudha Jawaharlal Nehru Dance Academy ki Pradhan Guru A Tombinau Pal gi Director Antiken Theatre Critic Rajmani ayekpam yawnam yoi kyana sarukyakhi Workshop asi maruina lamdam asigi angang singda folk amadi classical dance ki oiba basic sing khanghan bagaloinana lamdam asigi mangtharakliba cultural heritage yokhatnabagi pandamda chahi khuding ki oina pangthokpani haina Lianda Folk Academy ki Pradhan Guru A Rasesori na thamlakli ngasi loisinbagi thoramga mari leinana workshop adu da saruk yakiba angang singi oiba cultural program kyasu khudol tamki ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯇꯩ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯖꯒꯣꯏꯁꯦ ꯄꯥꯛꯅ ꯇꯝꯕ ꯁꯪꯗꯕ ꯈꯥꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯖꯤꯡ ꯈꯛꯇꯪ ꯇꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯊꯥ ꯑꯃꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯥ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯍꯩꯍꯧꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯝꯃꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯜꯆꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯥꯡꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯖꯒꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯥꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯝꯇ ꯂꯥꯞꯊꯣꯔꯛꯄ ꯊꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯛꯏꯁꯤꯅ ꯁꯨꯝ ꯂꯥꯞꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯄꯥꯟꯒꯤ ꯑꯁꯣꯝꯒꯤꯁꯤꯅ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯤꯅ ꯍꯟꯊꯔꯛꯄ ꯁꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯃꯤ ꯇꯥꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯥꯛꯁꯣꯞ ꯑꯃꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯖꯒꯣꯏ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯖꯕꯅꯤ IRE Complex Wangjingda Patriotics Writers Forum Manipur amadi Wing Thaubalga punna khussamnaraga haukiba January 13 dagi chatharakiba Anisuba Drain Exposure National Children Residential Painting Camp king asi humni chanba numitasu angang singda layekpugi training pikhi loina nangasi pangthokiba mid the star gi thoramda saknarba actor amadi singer Sadananda Hamonga mahiroi singa interact tawnakre Sadananda nasu isai saktuna mahiroi singbu pungning thogatki Hauzik Sanabagi Pauda, Ibudau Thangjing Polo Club Khongmanamadi Tekcham Polo Club Ani, Taruk Suba 57 Mountain Division Polo Tournament ki quarter final changkre. 57 Mountain Division ki senthang makhada, All Manipur Horse Riding and Polo Association Sinduna, Imphal gi Mapal Kangjibung da Chatharakli ba tournament asigi, ngasi sanaki ba ahanba match da, Ibudau Thangjing Polo Club Khongmangi, Kangjairoi Emani Hana Panjal Ahum, KS Tombi Amadi, S Giri Mohan Anina Panjal Ani Duga, M Doren Amasung O Samarjit Anina Panjal Amamanga Jan Sinduna, Kurai Polo Club Bibu Panjal Mapan Amada Mighty Piki Bani. Anis Super Matchana Tekcham Polo Club na Nambul Mapal Polo Club Pu Panjal Mari Anida Mighty Piki Bani. Quarter final Jankraba Tekcham Polo Club ki Panjal Mari Aduna, S Ranjit na Panjal Ahum, S Sadananda na Panjal Amagachan Bangam Kibani. Hayeng tournament asigi ahanba amasung anisuba quarter final match sing sanaragani.
Anisuba Niles Wahengbam State Level Open Futsal Football Tournament ta AAC Babupara amadi Earthquake Khoyathong ani quarter final jangkre. Niles Wahengbam Memorial Trust amadi Usabawan Club ani na khusamnaduna Club asigi Sagolban Sayang Pukri Mapal de Leiba Sanabung asida ngasi sanakib ahanba likta AAC Babuparana FC Imphal Maya Koibibu Panjol Taruk ani da maitiba pikibani. Tournament asige aroiba liktana Earthquake Khoyathongna Usabawan Club B Sayang Panjol ani amada maitiba piki. Tim Kunithoina Saruk Yaduna Chatharakliba tournament asigi hayeng quarter final match marimak sanaragani. Chaliba chahi asigi April ki tang kunmari da All Manipur Football Association ki General Body Meeting pangthok lagani. Association asida affiliate tauraba District Association singna renewal fee amadi due lehoba senfam punamak tha asigi kunmapan fawda pikhalak trabadi hairiba GB meeting asida yawba yaroi hairi. Affiliation fee pikraba District Association singna General Body Meeting asida saruk yagadaba miyoi nipan gi ming March 18 fawda pikhalaknaba Amphagi General Secretary L Ranjit Royna thadorok cherol amana khangalakli. Oinam Sports Association sinduna Tanglai Festival Oinam da hokre. Mamang thagi tang kuntrama thoidagi hauduna tha asigi tang tara humdoi fawba chathagadaba festival asigi haudokpa numitta haingang AC gi MLA N Biren Oinam AC gi ex MLA L Radha Kishore Susarugyakhi loinana festival asiga mari leinana sinba inscription haina mingthonba photo exhibition amasu MLA N Biren na hangdokhi Ahoba numita FCB Bisnupur amadi SSSFC Singzamai anigi marakta sanakiba opening match da FCB Bisnupur na SSSFC Singzamai Bupanjul ani amada maithiba PK. Wusu Association of India ki senior Taulu coach Sachidananda Mayanglambam amadi retired technical chairman M Birmani Singhbu Taranithoi Suba South Asian Games ta technical official oina sarugyanaba khalakle haina Wusu Association of Manipur dagi thadorapa cherol amana khangalakli. Anis Suba W Thoibi Devi Challenge Hockey Men's Open Tournament ta BEG Pune amadi SSB Lucknow ani mai pakre. Ngasi Kumalampak Astro Turf Hockey Stadium the Sanakiba tournament asigi ahanba league match amada BEG Pune na FCI NE Bu Panjul ahum ani da maiti pikibani mai pakraba BEG Pune gi sanaroi Rajendra Ika Shyam Kamdulana amadi Herojit na matches da Panjul amamam chanki tournament asigi ani suba sanakiba league match adudana SSB Lucknow gi sanaroi Arif na Panjul ani L Joy Chandra Rahul Rajbir K Naucha A Shanti Kumar amadi Pamkaina Panjul amamanga chan sinduna Seyo Singzamai Wangba Khetri Laikai bu Panjul taret sinoda maitiba pibangam kibani Manipur hockey na sinduna chatharakliba tournament sida mapalangi team mari yauna hockey team taramathoina sarukyari tournament asigi hayeng makha taba league match ani sanaragani Manga Suba State Level Junior Boys Volleyball Tournament ngasidagi Youth Development Club Yurembam Awang Laikai gi ground da hokre. Hariba tournament asi All Manipur Volleyball Association gi meeting makhada Manipur State Power Company Limited na sponsor tawduna sinbani. Team Taramathoina saruk yaduna ngasidagi horiba tournament asi tha asigi tang nipan fawba chathagani. Ngasi ahoba numita sanakiba match da YDCB Yurembam na ALYPU Patsoi Part 4 bu set ahum amada maitiba pikre. Anis Suba Elite Cricket Tournament ta Blue Hawk Kurai Mai Pakre Manipur Cricket Association sinduna Luang Sangbam Dalaiba Luang Pokpa Cricket Ground da ngase sanakiba tournament asigi kunhumdoi suba league match amada Blue Hawk Kurai na tos ngamduna batting hana sanana ba warep laukibaga loinana apibo over kuntra manga da wicket ahum turaga run chamaga humfutaruk lobangam Masigi Paukumoina Suba batting sanakiba Champ Khangempalina apibo over kuntra manga da wicket taret turaga run chamaga kuntra nithoi khaklauduna match asi run kuntra mari da mai thikibani match asi da Blue Hawk Kurai gi batsman Samson na ball chamaga supna nipan mayok nabada run marfu mathoi lauduna man of the match ki mana fangbangam ki tournament asi ga hayeng sanagadaba kunmari suba league match amada model club chinga makha amadi YWC Langthabal anina lamba taunaragani Hauzik Arabida Bulletin asigi headlines amuna miyam da thamsage
यूनियन मिनिस्टर गिरिराजना उल्लौदा लेबा कृषि विज्ञान केंद्र येंसिनख्रे मणिपुर हेलूम चाउखनबा सोलर लूम टेक्नोलॉजी हौदोक्लगनी हाइख्रे मणिपुर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी साब ngamdribase कांग्रेस गवर्नमेंट के असोइबनी हाइना बीजेपी मणिपुर प्रदेश के प्रेसिडेंट थौनाउदम चाउगना मराल सिख्रे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के अवात सिलगनी हाइना मिनिस्टर ओकेंद्रो की माइकरी की थाजबा पीबदगी महैरो सिंह खोंजंग मतम खरगी ओइना हंदोख्रे अमसुंग एन शोभा किरण बु अमुक खना मणिपुर पीपल्स पार्टी की प्रेसिडेंट ओइना खनख्रे